I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu top 5 mojih najomljenijih likova iz Naruto animea i tako to. Prvi na spisku je Itachi Uchiha. On mi je drag zato što normalno dobro izgleda, nije baš nešto kao prejako zanimljiv, ali mi je samo dobro zbog toga zašto može da koristi Mangekyou Sharingan. Ima Amaterasu, ima Sharingan i pripadnik je Akatsuki klan. Akatsuki to je mafiji. Idemo na drugog lika. Drugi lik je Obito Uchiha. On mi je dobar zato što je dao Kakashiju svoje lijevo oko kad su imali neku misiju. Znate valjda, već ste gledali to. I dao mu je oko, a on je ostalo desno. Treći na spisku je Naruto. Zašto treći? Zato što on mi je nekako, nikad se ne predaje, nikad sa jačima hoće da se bori, hoće da postane Hokage najveći, što je i uspio. On je 7. Hokage i on mi je na trećem mjestu zato što ima Kuramu. A da je od početka bilo nešto drugačije, možda nešto. Drugi na spisku je Gaara. Gaara mi je drag zato što ima Shukakua, može da vlada pjeskom i pjesak automatski i leti da ga zaštiti ako ga neko napadne. I zadnji na spisku, tačnije prvi na spisku je Kakashi Hatake. Zašto Kakashi? On je uvijek smiren protiv Gai, kad se sa Gajem takmiči, ne želi baš da se pretjerano bori. Ima Sharingan i to, a Sharingan ga umara kad ga previše koristi. Sharingan ga umara, zato ne bi smio toliko da ga drži. I zašto još? Zato što je on postao 6. Hokage. Imao je svakako, nije baš da je nešto sad glup ili tako. On je meni drag zbog njegovog izgleda i ona maska preko lica. Ja mislim da mu je to, da je imao puno, da mu je faca izgledala puno na očevu, a otac je valjda poginuo, umru, šta ja znam, valjda crko je nekako. I to je to. Zadnje Hokage je 6. i zbog bijele kose, što je uspio, i drag mi je zato što je uspio da ovlada Chidorijem i Rasenganom. A glup je samo zbog toga što nije htio Naruto da uči. On je vidio više potencijala u Sasukeu, a na kraju Sasuke je ošao Orochimaru. I to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like, podržite me šerom, subom, komentarom, ostavite komentar, dajte prijedloge i to je to. Pozdrav!